Instalateri klimatizacije i grijanja montiraju radijatore, bojlere, peći, skidaju stare klime, montiraju nove. Puno mi je lakše učiti ove predmete u školi nego u osnovnoj, jer zanimljiviji su tehnologije obrade i montaže, tehnička mehanika, tehnički materijali, tehničko crtanje. Ima puno praktičnog rada, ono što se nauči u školi primijenimo na praksi. Pisao sam ovaj smjer zato mi se sviđa i zato kad ima posla puno i dobro je plaćeno. A sve sam radio, grijanje, vodovode, dovode, cijevi, mijenjao bojlere, pipe, kupovinu smo cijelu radili. Vodoinstalater radi poslove adaptacija kupaona, od stare znači kompletne nove, zamjena postojećih adaptacija ako nešto pukne, procuri, kuhinskih instalacija što se tiče vode i odvoda. Kad se napravi sve štima, dobar je osjećaj ipak da je to popravljeno ili novo napravljeno, da su ljudi zadovoljni, odnosno klijenti za koje radimo i da može reći zadovoljno sam s tim majstorom, čovjekom, ne znam, preporuka, nosi svaki novi posao. Ja mislim da je sve veća, ajmo reći, potražnja za majstorima, ali sve ih je manje. A posla je preko male, da se dobro izraditi, sve najbitnija je volja za posao. Vrlo precizan treba biti, vrlo uredan i treba biti velika disciplina na radu. Stipendija se može dobiti i treba samo raditi. Očekujem brzi posao nakon školovanja i mature. Elektroinstalateri, znači oni biti rade na postavljanju elektroinstalacija, ocrtavanja vodova po zidu, štemanja, gipsanja vodova, cijevi, provlačenja kablova, spajanja razvodnih kutija, rasvjetnih tijela, utičnica, sklopki itd. A elektromehaničari, znači elektromehaničar je mrvicu još složenije zanimanje od elektroinstalatera, zato što znači, postoje različiti segmenti unutar zanimanja, recimo ne znam, rashladna tehnika, znači rashladne vitrine, škrinje, klima uređaji, velike hladnjače, tako, autoklime na primjer. Drugi segment bi bio recimo ne znam, popravak elektromotora, bušilica, sitnog kućanskog aparata, na primjer ne znam, perilica suđa, veš mašina, hladnjaka, bojlera. Elektroinstalater radi, postavlja instalaciju u poslovnom i stambenom prostoru. Postavlja utičnice, prekidače, sklopke, lampe ovakve, zvučnike, reflektora, sve se to može postavljati. Profesor nam na ploču nacrta šemu i da nam zadatak, onda odemo prikupiti materijal, uzmemo svi pribor koji nam treba da bi to mogli uopće spojiti i onda prema šemi gledamo i spojimo. Onda profesor kada to završimo pregleda i ocijeni nam. Ko misli ići raditi nakon završetka srednje škole, svakako bi bilo bolje da upiše nekako obrtničko zanimanje ili industrijsko obrtničko. Ko misli studirati, ok, 4-godišnje, ali obrtničko, ko misli ići raditi. Posla ima, sve firme na području Karlovca traže električare i ne mogu ga naći, znači nema. I relativno su dobre plaće. Naša firma se bavi elektromontažnim poslovima za znači, potrebe HEP-a ili Hrvatske elektroprivrede i radimo održavanje javne rasvjete, elektroinstalacije i potrebima. Prosječna plaća je oko 1000 eura plus topli obrok, a potrebe za radnicima trenutačno su u zadnjih godinu, dvije strašno velike. I zapravo, znači, kad mladi dečki završe školu, elektroinstalateri, elektrotehničari, zapravo ako imaju volje odmah mogu naći posao. S tim da je ovo znači, specifičan posao zato što je terenski. Ja osobno pohađam praksu u jednoj firmi, tamo dođemo ujutro i onda zavisi po potrebi idemo ili na teren ili ostajemo u radioni sa radnicima i pomažemo im ili dobijemo neki manje zahtjevan posao koji možemo sami obaviti. Ako imate i malo volje, brzo ćete to skužiti.
kroz praktične nastave i imamo i puno teoretskog, ali i praktične nastave. Bio sam na praksu u Elektri u Dugoj Resi, vukli smo kablove, mijenjali stupove, išli smo očitavati brojila, to na kraju mjeseca, obavezno je. Dobivam stipendiju od grada Duga Resa za deficitarna zanimanja. Prednost ovog zanimanja je to što ima dosta praktične nastave i može se dosta naučiti u školi i kod obrtnika. Ovaj smjer sam upisao na preporuku svog tate. Prvenstveno sam krenuo od sebe, to me najviše privlačilo, a i moj djed je električar pa je od toga došla želja za time. Naši djelatnici su na terenu samostalni, znači imamo grupacije od 3, 4, 5, 6, 7 ljudi, znači su male grupe. Oni imaju taj dan neki zadatak, ali većinom proizvoljno odlučuju, imaju ih vodećeg montera ili strojara, proizvoljno odlučuju kako će taj zadatak riješiti. Čak odlučuju više manje i hoće li oni sada zapet, da tako kažemo, pa to odraditi pa ranije ići doma, ili će si popiti duže kavu pa će onda to završiti. Osim što su ograničeni tim isključenjem, to s osiguranjem beznapadnog stanja od strane elektroprivrede, oni imaju potpunu samostalnost, hoće danas krenuti s ove strane, završiti s one i tu zapravo te sve stvari oni sami koordiniraju sa strankama na terenu. Znači svi koji imaju nekakav afinitet da nešto rade rukama i da stvarno vide rezultate svog rada, i ona ko ima ljubav prema, recimo, kažemo, ovo je terenski rad, svaki put je nekakva druga situacija, drugi teren, znači posao se mijenja, dinamičan je, gdje vi zapravo imate kontakta i sa naručiteljima i klijentom za koga radite i sa, drugim zainteresiranim stranama, znači treba biti komunikativan i slično. I ko se vidi u tom poslu, mislim da je budućnost daleko. Čak ima jako velik prostora za osobni rast, razvoj, otvaranje vlastite tvrtke i nekakvog normalnog života i to je zapravo, obrtnici će sve više i više biti nacijenjeni.